Jehova Nyasaye wadhi yude Luka 2 kare 22 owie malo wacho ni oteri Yesu e hekalu. Odong ne Yesu simba. Kanisa choro chopo Wakati ilipofika kaka chik mar Mungu wacho jinsi sheria ya roho ya Biblia inasema, Ruoth ma Yesu wakati alizaliwa kwake Yesu okawe mokeli hekalu, alichukuliwa akaletwa katika hekalu. kwa sababu ni keli hekalu, Wakati alikuwa analetwa kwa hekalu, ni tena jonyuol ne manuotho kode ka kele kwa hekalu. wazazi wake ambao walitembea na yeye. Koro kamane kaka walwatimo kaka chik Nyasaye dwaro. Hivyo tutaendelea kufanya jinsi Mungu anataka. Kane kinde ochopo mondo Joseph gi Maria opodhre kaka chik Musa dwaro. Kane ndalo nosechopo Wakati ilipofika, mondo Joseph kachie kod Maritha, Joseph pamoja na Maria kendo nyathi kachie kod wuon nyathi, mama mtoto pamoja na baba yake nonego podhre kaka chik Nyasaye dwaro. walifaa wajitakaze jinsi Mungu anataka. Negikawo Yesu migi tero Jerusalem. Negikawo malaika matis magikele hekalu. Walichukua malaika mdogo wakamleta katika Kaka hekalu. wuon nyathi kachie kod min nyathi bende Jinsi baba nosepanga. yake na mama yake walikuwa wamepanga. Kendo negirito chike duto mag Mungu kaka Mungu Wakila wacho. sheria zote katika Biblia imesema. Ndalo nochopo mondo migikawo malaika matis gikele Wakati hekalu. ilipowadia walichukua mtoto wamlete hapa. Nyasaye leko kawacho nang'o? Biblia inatueleza Wacho hivi. niya mondo gichiwe ne Ruoth Nyasaye. Koro negikele hekalu mondo jadolo olamne Nyasaye kaka Nyasaye dwaro. Walimleta katika hekalu ili mkwani amchukue amuombee Mungu. Samoma. Kaka odike chik Ruoth Nyasaye ni nyathi ka nyathi ma wuowi makayo nyaka wale Ruoth Nyasaye. Odogne Yesu. Amen. Mondo Nyasaye lero kawacho ni nyathi malaika matis kosenyuol to nyaka los chikne kendo nyaka los ndalone mondo mi otimne kaka Nyasaye dwaro. Odogne Biblia Yesu. inasema mtoto mdogo akisazaliwa lazima wafuate jinsi Biblia inasema. Bende negidhi mondo gitim misango mar akuch odugla 2 kod nyathi akuru 2. Opako Yesu. Odogne. Opaki. Odogne Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bende negidhi mondo gitim misango mar akuch odugla 2. Kendo mumandiko maler negibiro mondo gitim misango ne akuch adugla 2. Walimleta ili wafanye sherehe na aina za ndege 2. Mano nosetimore kaka mumane wacho gokinyi mang'ich. Hiyo ilisafanyika jinsi Biblia ilikuwa inasema. Kendo nwamuono mwatimo mano kaka Nyasaye dwaro. Tulisharauka tukafanya hivyo jinsi Biblia inasema. Kaka chik Ruoth dwaro. Wach mane Simeon okoro. Sawa. Odhi mbele kowacho niya e kindeno ne nitie ng'at moro Jerusalem ma nyinge Simeon. Ne en ng'at makare moluoro Ruoth Nyasaye. Odogne Yesu. Amina. Nisechego ne nitiere jadolo manosepuodhore kendo noseikore mondo mi otimne nyathi lemo kaka chik dwaro. Odogne Yesu. Kulikuwa na mkwana ambaye alishajiandaa achukue mtoto amfanyie jinsi. Kendo nobedo mos korito chik kendo orito singruok ma Nyasaye mondo mi otimne malaika matin. Alikuwa akikaa akitulia akingoja sheria jinsi ya Kendo kawuono Nyasaye nosewala mondo mi atitino kaka chik Nyasaye dwaro. Pia leo Mungu alikuwa ameniteua nifanye hiyo kazi jinsi Kendo inatakikana. ndiko ma Nyasaye lero kawacho nang'o? Ndiko Wacho inasema. niya ne en ng'at makare moluoro Nyasaye kendo Robert en ng'at makare moluoro Nyasaye kendo nogeno ni Mesia biro reso Israel. Opaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Simeon ne ng'atno moluoro Nyasaye ahinya. Simeon alikuwa mtu ambaye alikuwa ameheshimu Mungu. Kendo nobedo mondo mi otim dolo mar Nyasaye kaka chik dwaro. Alikaa ili afanye ukweli ya Mungu jinsi Kani ng'at manosebolore ahinya mondo mi otim dolo mar malaika matin. Kwani leo ilikuwa imeshajiandaa ifanye sherehe ya Kendo Mungu. noserito chike duto mar singruok mar malaika Kwa matin. Biblia sheria zote ili angoje mtoto mdogo. Mana kaka Mungu mar Nyasaye lero. Jinsi Biblia yetu inasema. Roho Maler ne ni kode kendo nosejise ni ok notho kapok oneno Mesia ma Ruoth Nyasaye biro oro. Roho Maler notero Simeon nyaka e hekalu kendo kane jonyuol Yesu okelo nyathigi hekalu mondo otimne kaka chik dwaro. Odogne Yesu. Amina. Kane jonyuol Yesu osekelo nyathi hekalu, Wakati wazazi walileta mtoto katika ne hekalu, gibiro kode ma gichopo sane. walifika na yeye kwa wakati huu. To Mungu Nyasaye lero ni Simeon to nobedo mos kendo ne rito mondo mi otim Biblia lemo. inasema Simeon alitulia ili afanye hiyo. Owachone Odhi mbele wacho niya kendo kane jonyuol Yesu okelo nyathigi e hekalu mondo otimne kaka chik dwaro, Simeon nokawe moriwe e bade mi odendo Nyasaye.
wala mi Nyasaye mangima wana bare polo Nyasaye nisechi Yesu mama la kama tizi Nyasaye Kristiano puli mangema Yesu seke lepi nila moja ya makino wala ni kwa hiyo kuoli Yeme mali chunya moko de kare wana ba Israel Nyasaye polo Yesu maki chunya moko de Nyasaye wa mule kole wetu Nyasaye ngema Tuwe mali chunya moko de Nyasaye mela lokelo sasa kumnya tiye sobe mwana make Teko magudo moko de Nyasaye mela luke adika uto kwa de kiko ndamu ya sobe mwana make Waselu ngila mali polo Nyasaye nisesi Yesu la Wacheni yae kwa lami penye kai Yesu lami polo Luanda wasenge nini Nyasaye mangima Nyasaye matingi kamadango Yesu walungi kindaka kindelo wana Israeli Yesu sima Lamne yatima tinga Nyasaye tinge malo ya puoi Lamne kuizao kwa ya puoi mangima Yesu tinge malo Lamne kuma teko ni memari tinga Nyasaye Manya logo rengi male kiko ni midiabu Yesu maki Luongile mare polo Nyasaye Malaika manuchune kinyo wale Nyasaye chengema Malaika norite ndalo duto rite kindaka kinde Tinge malo kuma mwana tinge malo kuma ha Yesu tinge malo kuma teko ni Yesu majana sara Amina. Kendo kane jonyuol Yesu okelo nyathigi e hekalu mondo otimne kaka chik dwaro Sibio nokawe moriwe e bade wasetimo kaka Nyasaye osewacho Tumefanya jinsi Mungu amesema mi odedo Nyasaye kowacho niya waseluongo Nyasaye ngima tumeshamtaja Mwenyezi Mungu Wala ni Nyasaye mangima Nyasaye nisechi Yesu mawudi kwa wakati yako ni nyari jenefa Yesu nisekelo hekalu ya puli mangema Sebi yogi malaika matisi Nyasaye kini sekelo lewi wele magane uwa Wana mara polo Nyasaye Nyasaye polo karape Yesu riti uwudi Nyasaye riti nyari Tingi malo kumateko Nyasaye malaika Medegichi yake ni medegichi chini Nyasaye kaka Nyasaye singo Yeme moko de kanya Nyasaye maginya robo kokune uwote Nyasaye mwana ne maki Ege chako mara polo Nyasaye tune ikipela kapela Nyasaye ngema Saye wachindi koile awali nitini na kabiye nyini kwa koko singore kumwono Wana mara Israel Nyasaye watunge pe Nyasaye kila labo kumege Wana mara polo la melege titinge mara Nyasaye Lame na keo tumagini chini Nyasaye ngema Lame na kakune magiwote Nyasaye ngema Lame na katuno manya tenda ode Nyasaye Jogo manya longi yetuno kwa mwenye marijo Nyasaye mwana meka Yesu tinga malo kikuda kwa mchi ni Yesu simajango wana Arwo Duma na Yesu Bwana Yesu asifiwe Kwa mama chonango Arwo Koro inyalo we aja tichni adigi kwe paki Yesu simba Bwana Yesu asifiwe Endo kaka watime mateni kama no turumu mateni Jinsi tunafanya hivi Endo ya sayo lero ka wateni arwo inyalo we nitidi koro digi kwe Mungu akisema Mungu unaweza acha watoto wako waende Sayo sego nyuke no kuneka kuonde Mungu baki na sayo sekidu kwe Mungu amefungulia popote ulivyo Mungu awe Sali koro nya Yesu kori bru wuto ne sayo kaka ni wuto ne pele Kuanzia sasa hivi tutatembea na Mungu jinsi sayo sego nyikuneka kuonde bru wuto pin kore kore kufungulia popote ulikuwa kaka niko mega sayo watu ni koro anyalo we uko uwote kikuwe jinsi maandiko yanasema sasa unaweza kuacha mtembee na Mungu sayo mono telenu Mungu huyo aongoze sayo mono umu Mungu afunike sayo mono tingo malo Mungu ainue juu sayo li ukala chia waunganishe pamoja Mweda kamena Umuono enyingi Yesu manyana sana Amen Adure Yesu Bwana Yesu asifiwe Anakamana kakanya sayo ose singo kaka molomi wa timu dono Ndivyo vile Mungu alikuwa amepanga ili ifanywe Kendo atiko chapter na mara Mimi nimemaliza kwa nafasi yangu kakanya sayo ose singo jinsi Mungu alikuwa amepanga Istu waka watine kamara hapa East tunaifanya hivyo kata yorumbe na dhigi marum kamarum bekare Warum kanisa zote pia wanafanya jinsi huwa wanafanya wale kaka watimo mano bekaka hadhiga vile tumeifanya ndio vile huwa tunaenda Kenya sachi simba Bwana Yesu asifiwe Kenya sayo uwedu
Mungu abariki. Sayo tingu malo. Mungu ainue nyinyi. Sayo medu ungema. Mungu waongeze uhai. Amena. Amina. Yapule ruo kuweje luti. Mwalimu, nafasi ni kwako. Haleluya. Amen. Amen. Amina. Wakona jati Nyasaye nero kamano. Tushukuru huyu mtumishi wa Mungu. Mwanzo Timothy mwinjorote. Yule ambaye amefanya kazi yanafaa afanye. Yaye. Wakina uru Yesu barabaloka. Inue mkono juu. Haleluya. Amina. Wafuafane Yesu wa. Inua mkono hivi. Wafuafake. Salimiane kwa hewa tafadhali. Nyasaye yuko na tutulo bolo jutini Nyasaye. Mungu ametengeneza nafasi ili tumtumikie. Onopake Yesu nyoro. Tulimsifu sana jana. Masani kama wewe. Wewe sasa ambao utaimba. Iwe kwa watu wewe. Imba wakati umeambiwa imba. Ongeling. Ukiambiwa nyamaza nyamaza. Ana bishop mubiro. Kuna bishop ambaye ako pale nje. Onopake Yesu makajabu. Na Yesu asifiwe. Wadaro no donje chakruak. Nataka aingie katika Mwambie watu wale ili tuende kwa jambo ambayo Wadaro wachangini kama wangade ni bishop. Yaki tuanze na tukate ati kunayo bishop hapa. Nataka nipate nafasi. Mwana bishop Kusimamisha ungeweza. Kono sani bunya kachugure. Sasa hii itabidi simame. Wana kono wana Israel. Tuko na roho Israel. Mago wewe ngombe walugo ka. Yao tuliwaita hapa. Wana kono injili gwetnya sai. Injili gwetnya sai. Wame walugo ka. Hao tuliwaita. Wana kono nema God choice. Tuna nema God choice. Mago jo walugo ka. Tuliwaalika. Wana kono jo wa St Mary Ruiru. Tuna St Mary Ruiru. Jo walugo ka. Tuliwaalika. Wana kono jo wa Mago Mongo. Na watu kutoka Gomongo. Ndio ndio chakruak. Wako ndani. Wana kono jo wa Kabiria. Na watu wa Kabiria. Ndio ndio chakruak. Wako ndani. Wana kono jo wa moya. Pia longa. Kunao watu kutoka Lunga. Ndio gine chakruak ka. Wako ndani. Jo wa saika. Kunao wataita. Mwana salva kama na nyole. Wamekuja ili watu wanashuhudia kitu. Kwa injili kama ni Kristo. Teko injili ya Mama Chris. Haleluya. Amina. Wapage Yesu. Amen. Sokujisa ni kibiro. Na wananiambia wanakuja. Yaani ambene Abraham yuko na matege ile yako. Mimi pia natumia, Abraham ananitumia. Wapage Yesu. Amen. Eka wanko DJ Los. Nayo DJ Los. Mama mimi waluo. Mimi mgawe mgeni tulialika. Wapage Yesu bedania chakro. Nayo waimbaji pia hapa. Oh miro komeno wala. Nayo tuliwalika na hawajapinga. Yesu mkaja hapa. Yesu asifiwe. Ingeni ya. Unajua hivi. Cornelio penyo ni ya. Amen. Cornelio inauliza hivi. Tijo wote hapa. Kwa pale kwa tijo wote. Wapage Yesu. Wanaitwa tijo. Tijo wote. Tijo wote. Oh acho ni ya. Inasema hivi. Kanu uluonga. Kama uliniita. Biro mwa kameno wala. Nimekuja bila kupinga. Kaja solomo biro. Mwenye mwimbaji pia amekuja. Wapage Yesu. Yesu asifiwe. Gitoto. Wako wengi. Tunataka kiudi tuolo. Na lazima wapate nafasi. Monogi. Tiegi ya chakroka. Ili waweke Mungu yao ndani ya. Kuna sambe ne bangone ne kola chakro. Kuna sambe naye yako ndani. Murini bede bangone chakro. Murini yuko ndani. Wapage Yesu maka yao. Amena. Chenani jitema na chakro. Maanisha wale wako hapa. Hata poka lungo nyingi. Nisipokuita jina. Sasa ni nitie. Najua uko ndani. Wapage Yesu. Yesu asifiwe. Nyagembere nitie ya chakro. Nyagem naye tuko naye ndani. Ngeni ja solo meditie na machana. Waibaji wako hapo wengi. Haleluya. Amena. Kana kumeno penga mbele. Ukikaa hapo mahali umekaa. Roho nyinyi ni ya. Roho nyingine inaniambia kama hunti na chakro. Lazima atasema na kitu hapa ndani. Wapage Yesu. Amen. Amena. Amen. Wapage Yesu. Tumpigie makofi. Unayo wimbo unaimba talanda. Nilitembea sana. Wapage Yesu. Amen. Nitire ngoma ile chakro. Unayo mwenye aliimba hiyo. Haleluya. Mwenye aliimba kwa Mama ngida nyotomuno. wakati walikuwa naimba hiyo wimbo, obulukolo leipya ne ngoma. Ngoma itanyamaza na haleluya. Amen. Awi nyoka gida uri hiwa kabia. Ngoma inaimba pale nje na. Sendele kabi sana nyoka. Wakati wameingia, anene jadelo bangongo. naona mkwani mkubwa sana. Wewe unakomedea chakro ka. Mungu akubariki. Wewe soma baana anacha. Mwana wa Suba yuko ndani. Atakoma ule lago benia chakro. Mwana wa Lego yuko ndani. Atakoma ule kisi beneka. Kisi yuko ndani. Pasta na Mungu akepengo. Pasta kutoka Ngong. Na wabeni tieka. Wako ndani. Atakoma ule lago. Mwana wa Lego. Bedi tuka ile chakro. Kabri ukiwa hapa. Nitama ile chakro. Wala ambao wako ndani. Wewe ngoro weronia. Kuna wimbo inasema chakro kielaje. Mkutano ina nafasi kubwa ndani yake. Dingenga denga mumuli. Utajua ni nani alikuguza. To atingeni kanga tumula na ngani anono. Mimi nikiguzwa najua ni anono ameniguza. Yukumani badiacha kwa kika. Ujuka naye yuko ndani. Manoti na mara umi abere japuo. Hiyo ni ambao ameni. Wafanye Yesu mmoja Jehova kamawa. Amina. Sasa tiendania. Kumaanisha hivi. Tiendani chakro ni liche. Kumaanisha hii mkutano ni ajabu. Nitiro ofisi mangongo mala za chakro ni. Unayo ofisi kuu ambayo itengeneza hii nafasi. Manoti ngoja kwa marongai. Kibeba mwenyekiti wa Rongai. Odeta gijo gemekelo. Odeta na watu wake wote. Korijo puwe maka. Na
na walimu hapa. Ano kaja puima pacho ni. Mimi sio mwalimu wa hii boma. Mimi tulo mbona uoka. Lakini nimepewa nafasi ndio. Ndio kabone ngio kama uko mia tulo kama nishukuru kunipea nafasi. Sasa kwa uoka bana penye. Huyu apendo kalonga. Huyu ndugu yangu ametoka kule Lunga. Baba ni puolo. Baba Kafri. Lazima ueleze maneno zingine. Kwani ngata mala ameneka. Ili mtu aombewe hapa. Kwa hiyo bila tulo chakro. Katu huru ndani ya. Ndio mbele penye kani. Huyu ndugu yangu ambaye amekaa. Ane uli tulo mbona la wewe jibu kwa nafasi upate ni tulo kaina chakro. Kaa ndani na uwe fruit. Hallelujah. Amen. 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 Kupage Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Oknyato kwa kola asmoro matin kajo wako biro. Situibe kidogo au watu wakikuja.